بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالي مسلمانا بشتي وفاتا پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم حضرت أبو بكر بو خليفة، بشتي حضرت أبو بكر حضرت عمر بو خليفة، بشتي حضرت عمر حضرت عثمان بو خليفة، بشتي حضرت عثمان جي حضرت علي بو خليفة. دنا چار خليفة دا ان ايگو ضعف خلافتي كريا وج مسلمان رمضناتي كريا حضرت عثمان. حضرت عثمان 12 سالا خليفتي كريا وجد بي ايگوش حضرت عثمان نممنون بون و اجواليوي نممنون بون. د سالا 12 دا مصر بصره کوفه هاتن دورا مالا حضرت عثمان گرتن، دورا مالاوی محاصره کرن. ده هر زمانی ده هر دوری ده انسان فتنجی انسان خراب هنا. حضرت عثمان جعشر مبشره بو، يعني هل دنیای مزگینیا جنت جرات بو. پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم قیزا خو رقیه دا حضرت عثمان پشتی حضرت رقیه وفات کر. پیغمبر ما علیه السلام ام گلسوم قیزا خو ام گلسوم جدای دا پشتی ویجی وفات کر. پیغمبر ما علیه السلام گو اگر کچک منی دی هبانا ازی ویجی دم حضرت عثمان. حضرت عثمان بحیا خو مشهور بو، بجو مردیا خو مشهور بو، بقنجیا خو مشهور بو، انسان کی حلیم بو. وجد به دورا مالاوی گرتن 22 روزا نهشتن گو حضرت عثمان در کوی دروا، نهشتن گو هر جامعه، نهشتن گو آور مالاوی، نهشتن گو نانور مالاوی. به حضرت عثمان گو کا باکنا مزنه وانه گو ظلم المتكن حقسزی المتكن کا باکنا وانا از بوارا بشتغلم. دبه دحب هاتن دبه حضرت عثمان جوارا قوت گو وقت مسلمان هاتنا مدینه و آفتنا بو وخن. گو پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم گو کی چالا روما بکره روجا قیامت بقاسی دیوله آواوه و خود عز وجل جنت دا مکافات دیه دا. گو دوورا مچو او چال پره خو کری و من وقف کر مدا مسلمانا نولو بو گو بله ولولو بو. اگو مزی و ناهل گوز آوه جوه چاله وخم، يعني او آف مش مسلمانا را کره سبیل کره خیرات اما و ناهل گو اجوه چاله جی آوه وخم. و یاد دوا گو پکی گو وقتی گو تبوک سفری چه بو مال مسلمانا تنه بو پرج اسلام را لازم بون اردی را لازم بون ممالی خود تف هیبی تبوک سفری نکر تبوک سواشی نکر. گو بله گو پکی گو پیغمبر ما علیه السلام هات مدینه جامی چه کر مسجد النبوی چه کر. دور مسجد النبوی تیرا مسلمانا نکر. گو پیغمبر ما علیه السلام گو کیف عرصات رخ جامی دا بکره خدا عز وجل و مکافاتا و عرصه بقاسی و عرصه و الجنت دیه دا. گو منه چو دی سپره خو او عرصه نکری ما او درجی نخستا جامی. گو بله گو چمن اخو ناهل ازهرم دوی جامی دلمیج بکم او جامی گو عرصه و مپره خو کری و ویگا بوی جامی و ناهل گو از دوی جامی دجی المیش کم. گو پکی گو وقتی گو روزه که ازو حضرت ابو بکر و حضرت عمر و پیغمبر ما امسر چیای صابیره بون چیا حجیه دپرم چه بو کفر هات نخواره پیغمبر من گی خل وی چیای خست گویا صابیر گو پیغمبرک و صدیقک و دحب شهید سرتنا بسکنا. گو ماون وی گوتن نزانن گو بله ولا امزانن. گو دمکی ونزانن گو از شهید کفم دمکی وی کشتن عمه بدسته و بی. و یا ربی وات دنگه وات که اف انسان
حقسız yere min zarar edine min haksız yere xwazin me bikujin ya Rabbi wat bîne. Ve jedibe sahabî ki peyxemberê me Abdullah bin Selam hata oda Hazreti Osman dibe Hazreti Osman got birayê min te bi xêr hatî gola îşem peyxember xew dedît got peyxemberê me aleyhisselam ji min re got goya Osman dora mala te girtine gom gwarê ya Resulallah got go avê nadine te gom gola nadin ya Resulallah ve peyxemberê me tulumekî avê da min û mijê vexwar goya Abdullah got wallahî vêga jî ew hînkaiya wê avê sîngam de ya dibe peyxemberê me aleyhisselam goya Osman tercîh ya te ya dixwaze zora wa bibe û dixwaze were bibe mêvanê me fitara xwe bi me re veke dibe Hazreti Osman tercîha şehîtiyê li ser şerê wa kir. Aslında Hazreti Osman karî bi wara şer bike çunki orduya İslamê destêwî de bû ama Hazreti Osman digot ez naxwazim xwîna musulmana birjênim evana jî musulmanin wextê got ez bi wara şer bikim wê xwîn ê rijandin naxwazim tarîx navê min wilo yaz bike bêwela zamanê Hazreti Osman de musulman pev ketin û hevqa musulman hatine kuştin got ez naxwazim wilo bibe tercîha şehadetê li ser fitnê kir yani got bera şehîd bibim ama bera fitne ji destê min çê nebe. Ve dibe Hazreti Osman di mala xwe de bû dibe jorê ve jora xanî ve hinek jî dibe pişta xanî ve ketine hundirû de dibe di nav wa însana de kurê Hazreti Ebubekir Muhammed jî hebû wextê bi reha Hazreti Osman girt kişkişand Hazreti Osman goya Muhammed got bavê te te di vî halî de dîtibana wî çi ji te re bêje yani tu reha dostê bavê xwe dikişênî got bavê te sax bana û te wilo dîtibana wî çi ji te re bêje dibe Muhammed poşman bûye gerî çekilmiş bûye ama dibe bi satora û bi demira danîne serê Hazreti Osman dibe pîreka wî ketiye arayê de tiliyê pîreka wî jî jêkirine û Hazreti Osman bi şiklekî nexweş şehîd kirin yani atar damara wî jê bû dibe pêl pişta wî kirin dibe qaburgayî tev şikandin Hazreti Osman bi şiklekî nexweş wa însana wî şehîd kir. Piştî şehadeta wî jî Hazreti Osman sê roja di wî halî de maye piştî sê roja pîreka peyxemberê me sallallahu aleyhi ve sellem diya me Ummu Habîbe hatiye camiyê gotiye yani min ji Xwedê natirsin çawa hûn wî cenazeyê di wî halî de dihêlin. Ve dibe êvarî hinek musulman sê çar heb musulmanê sehabî hatine cenazê Hazreti Osman bi dizîka ji malê derxistine û birine Baqî qabrîstanî mezelê Cennetulbaqî dibe va zindîqa va fitneciya bîstiye got cenaze birine dibe dane dûv got em nahêlin hûn vî cenazeyê li vê de veşêrin got çima got ev mezelê musulmana ya Hazreti Osman ji dîn derketibû mecbûr wî kuşt haşa got li vê derê naveşêrin dibe wî birin baxçekek nêzî Cennetulbaqiyê bû li wê derê Hazreti Osman ji xwe re kirî bû dibe Hazreti Osman defnî wir kirine dibe zamanê Hazreti Muawiye ew baxçe jî daxilî Baqî qabrîstanî kiriye wî şikilî mezelê Hazreti Osman jî di Baqî qabrîstanî de maye. Ve sahabî ki hewqasî mezin got hewqasî xizmet ji İslamê re kiriye bi vî halî hate şehîd kirin zulm lê hate kirin ve dibe Abdullah bin Selam ji wa însanê got Hazreti Osman kuşt şehîd kirin got wextê got wî şehîd kir di son xeberê wî çi bûn dibe Hazreti Osman daat kir got ya Rabbî tu musulmana bike yek ya Rabbî tu musulmana jev neqetêne wilo daat kir dibe Abdullah bin Selam got çiqa hûn zalimin meze Hazreti Osman di ber wefata xwe de dahî gotiye ya Rabbî
قوتيت مسلمانا بك يك يا ربي تواجف نقتني أما وشو شهيد كر. وجه حضرت عثمان قو يا ربي قو اشتر إله تنن لا إله إلا الله ويا ربي تجهد تشتي منزهي قو يا ربي تبيني ظلم المتكن تعديل متكن أو إنسان قو في تعديل في ظلم المتكن متكجن يا ربي أد عليه وهذا دعوة جيمة يا ربي دمرنا مدى صبري بدا من يا ربي حيفا من جواء إنسانا هلنا وبيشكري حضرت عثمان رحي خدا وجوه دنياي باركر. وجه قالي مسلمانا دكا مزنن يكي وكا حضرت عثمان هاتا شهيد كرن وظالما وببختا نهشتن قوي وشرن سير رجا جنازة حضرت عثمان دورته دما وأنسونه دجي ايواريو وشارتن ايواريو وشارتن ونهشتن قوي بخنا نام مزالي مسلمان دجي. وجه خدي عز وجل عقيبتك قنج بخي نصيبه ما خدي عز وجل مش ظالمة مش خرابة مدورك إن شاء الله. السلام خوش وردشينم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.